Yes. Wanaweza tena kashangilia Bwana Yesu kwa makofi. Tunashukuru kwa moderateur kutupresenter. Kawaida yangu mimi sipendage kujipresenter, nishavisema. Sipende kujipresenter kama niko kumazabau. Maana kama unataka kuyua vya mingi, tunaenda kuka restaurant kazuri, tunakula nyama choma nini. Pale tunaongea mengi sana kutuhusu. Lakini kitu ambacho kinahusu neno la Mungu, kama tunakuwa kwenye mazabau, atujiseme tuko wanani ama tuseme hatuna besoin kusema tena majina yetu. Tuseme kwanza injili, bila vingine vinakuja ya nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila kiukweli tunashukuru Mungu kwa baraza la kanisa ambao wameona vema tusimame leo kwa ajili ya kuleta neno la Mungu. Na asante kwa nyinyi wote ambao mmefika leo kwa ajili ya kuja kusikiza maneno ya Mungu. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Ingekuwa niko profeti hapa hivi nishachamuka, je crois que nikisema Mungu awabariki na kikapu ingeanza yala. Banaza sele na kikapu na yala. En fait, tutajifunza somo ambayo haitakuwa ndefu sana. Inasema prenez garde. Tutajifunza somo ambayo inasema prenez garde. Tasoma Colossiens chapitre 2 verset 8. Kitabu cha Wakolosai sura ya 2 na mstari wake wa 8 inasema hivi: angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya binadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si jinsi ya Kristo. Amen. Tutachukua pia Yohana wa 2 sura yake ya 1 na mstari wake wa 8 hadi 11. Inasema hivi: angalieni nafsi zenu musipoteze mlioyatenda, bali mupokee thawabu timilifu. Kila apitaye cheo wala asidumu katika mafundisho ya Kristo, yeye hana Mungu. Yeye adumuye katika mafundisho hayo, huyo ana Baba na Mwana pia. Mtu akija kwenu naye haleti mafundisho hayo, msimkaribishe nyumbani mwenu, wala msimpe salamu. Maana yeye ampaye salamu azishiriki kazi zake mbovu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasema kama tutajifunza somo ambalo nasema prenez garde. Mkiswahili yangu nasema jiangalieni ama angalieni. Angalieni ndio teme. Prenez garde. Unajua leo kila batu wanapenda baoneshe kwamba banajua injili. Kila batu wanapenda leo baoneshe kwamba abo ndio ba expert ku reveler mystère caché. Abo ndio wanapenda kuonesha kwamba abo ndio wanajua injili, abo ndio wanasoma sana, abo ndio. Ile inaumba dini nyingi sana ambao nafanya kwamba leo kila watu wanajikokotea ngambo yabo, shinjo wa fulani, shinjo wa fulani, shinjo wa fulani, shinjo wa fulani. Lakini kiukweli kila watu wanakuwa wanakamata parti fulani kusudi wapate kujitetea, kutetea injili ya Kristo. Lakini injili ya Kristo huwa haitetewi kinyume ya maandiko ambayo limeandikwa katika Biblia. Injili ya Kristo inatetewa kulingana na maandiko matakatifu jinsi yalivyo. Ndio maana Biblia inasema angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu zake. Biblia ilikuwa na determiner mu français aseme mtu asibakamate comme proa yake kupitia filosofia zake zenye konazo. Leo hii mwinjili ya mingi na kama filosofi. Unaweza sikia mtu kuna prêcher evangile, unabisoma lakini mkubitafsiri anabitafsiri kinyume, baki anatia filosofi ndani kusudi apate kutetea ile injili.
Na nyuma ya kuweka filosofi kusudi atetee injili, inazalisha kitu ambayo inakuja wanaita sadaka. So unatia filosofi zako pale, unaweka chumvi, sio wote tulikuwa tunafanya ile maboro. Unatia teme moja hivi mpaka watu wanaangalia kwa afisha, wanasema mpaka tuone tusikie ile teme itakuwa gani. Sasa vile semaine passée mimi naona dada mmoja anatia kwa kustati yake afishe yenye wanaandika teme, aseme ce que les yeux de Dieu n'a jamais vu. Nikajiuliza hapa ndugu, banata révéler ce que les yeux de Dieu n'a jamais vu ni binini? Binini benye macho ya Mungu yaonaka, jua wa Bwana batie iteme ce que les yeux de Dieu n'a jamais vu. Si comprends que inakuwa haiko kusudi tufundishe injili ya Kristo, lakini kusudi tutie filosofi kwa ajili ya kudanganya watu. Biblia inasema angalieni msiwafanye watu mateka, kukamata watu mateka. Kuko injili leo bien aimé ni ya kufanya watu mateka. Unabafanya banakuwa ba esclave bako. Unaweza bagide kisi unataka. Lakini injili haiko vile. Biblia inasema kwamba tuliwekwa huru kwa ajili ya Kristo. Kristo alikuja akatuweka huru. Na kama tumewekwa huru na Kristo, hatuwezi kuwa watumwa wa mtu. Hata nini kuwa hatuwezi kuwa watumwa wa mtu. Ile masisteme moja hivi yenye mpaka ukiwa nipatie mawe kumazaba upige magoti, vile ni vya kuacha. Hatuko hapa juu kuwa mtumwa wa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jean asema mtu mwenye hata kuwa na injili ya Kristo, injili ya kweli, aseme ule mtu akikuya mwako usimkaribishe wala usimupake salamu. Nikasema kumbe mara injili mnaleta wadui, sio wadui kati ya mtu mwalikuia mtu, wadui kati ya yule mtu mwenye analeta injili isiyokuwa ile ya Kristo. Mtu ambaye analeta injili ambayo isiyokuwa injili ya kweli, Biblia inasema msimukaribishe mwenu wala msimupe salamu. Pasikia sema mwenye anampatia salamu naye anashirikiana na ile upotevu yenye liko naleta mumamezo za watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Galates chapitre 1 verset 6 à 9. Awe nasema mnastaajabu kwa kuwa mmemwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Kugeukia injili ya namna nyingine, wala si nyingine, lakini wapo watu wawatabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Kuko watu wiko natutabisha leo kutaka kugeuza injili ya Kristo, batie bafalsifie batie byabo. Aseme lakini ijapo sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri nyinyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliowahubiri, na alaaniwe. Donc je comprends que mu Bible mukwamo chuki ya kwanza ni ya ule mtu mwenye analeta injili ya bongo mwako, usimukaribishe, ule ni mtu wa kuchukia. Na mtu mwenye analeta injili sio laaniwa. Mage hii laana iko ya wa chrétien. Mwakoso kwa chrétien Mungu abebe injili yenye iko ya Kristo, ulaaniwe kabisa. Iko mi atubiria hapa laana, lakini injili pekee nasema make Paulo alikuwa anataka kuonesha kama mtu mwenye anaenda à la contre na injili ya Kristo, ule mtu anaweza anamerita hata punition. Ndio akasema na alaaniwe. Asiatekwe ni anje wa malaika wa Mungu, ndio manakia kuambia Bwana utoe sadaka juu ya zambi. Zile zambi zako ni kama mchanga wa bahari, sasa toa sadaka juu zile zambi. Biblia inasema ule malaika ifua laaniwe. Parce que l'injili haikuwa ketene, ilikuwa kama Ancien Testament ke tutatoa sadaka juu ya zambi. Unajua kuko hata ndoto za kukemea mbusiku. Siku mani nishalota niko na mtu kona niambia Bwana utoe sadaka hivi na hivi, nikalamuka nikakemea. Unaile ndoto ya bibi ya Herode aliozaka pata busiku. Ukiangalia mu realite yake ni kweli. Alikuwa anasema huyu mtu ni mwenye haki.
huyu mtu ni mwenye haki. Bien sûr que Jésus Christ alikuwa mwenye haki, mais ile ndoto juu Jésus Christ ni mwenye haki, mwenye nakuja kupana haki kwa wanadamu, ile ndoto ni ya kukemea. Ndoto ya vile ni ya kukemea. Alors Biblia nasema kwamba kama tulivyotangulia kuambia kunefu, kama tulivyotangulia kuambia na kusema, na sasa tena ninasema kwa mara ya pili, make neno narudiliwa defwa, mtu awaye yote atawahubiri injili yoyote isipokuwa hiyo mliopokea, na alaaniwe. Unajua, ukikomprendre très bien, mtu mwenye alisha comprendre injili ya kweli, akiingia mwasamble kwenye biko wanapreshe injili ya bongo, kitu ya kwanza inakuwa ni bisirani. Sio kama nyinyi mshaisikia. Mie maage nikiingia mwasamble yenye banaongea injili yenye haiko vraiment gisi injili ya Kristo, directement kitu ya kwanza mimi nasikia ni mesha kisirani, na mimi najisikia hata nilombe hata question. Bwana Yesu asifiwe sana. Peut-être que hawasikia ile hasira ya kiroho. Unasikia hasira za kiroho kwa sababu watu wanafalsifia injili ya Kristo. Watu wanaenda ala contre na injili ya Kristo. Mtu kwa ajili ya tamaa zake anaweza umba injili, anaishange mu maniere yake kusudi muitike. Aina ya kwanza yenye nakwambia, hapa jana nilikuwa kwa ensemble moya, sitasema jina, balikuwa naongea juu ya hazina. Biblia nasema hivi mu Matthieu chapitre 6 verset 19 à 21. Biblia nasema hivi, msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo na wevi huvunja na kuiba, bali jiwekeni hazina mbinguni kusikuharibika kitu kwa nondo wala kwa kutu, wala wevi hawawezi wakavunja na kuiba. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo kutakuwako na moyo wako. Eske mwa hii verse gisi tunesoma hapa, Biblia nasema franga mwa hii verse. Biblia inaongea franga mwa hii verse. Biblia nasema hazina, mu français wanaita trésor. Sasa sanyi unakamata verse unasema jiwekeeni wapendwa hazina mbinguni, mahali nondo na kutu haiwezi karibu. Ndio kwa maana unatakiwa kutoa sadaka ambazo zitakuluma roho ili kwamba Mungu apendezwe na wewe. Wewe unafikiri kwamba ukitoa sadaka zitakuluma roho Mungu anapendezwa? Unajiwekea hazina, papa mbinguni abaweke franga. Mbinguni kukwe ile ni verso bana traduire mubaya. Ukitoa mbinguni abaweke hazina, hapana. Na kisha sole pastor anamaliza ubiri, muimbaji akatumisha nyimbo, sala ambia watu mshushe vichwa tafadhali, tutafakari, umeshaweka hazina mbinguni. Hazina ya aina gani ambayo umeshatoa? Kisha muimbaji akasukuma nyimbo akaimba, hazina yako nipeleke kwa watu waliopotea. Alors, je me suis posé la question, ni sadaka ndio Biblia iko naongelea? Haiko sadaka. Biblia Yesu alipoongea kwa ajili ya hazina, hakuongea juu ya sadaka, hapana. Hakuongea juu ya matoleo, hapana. Parce que ukikomprendre mu vrai contexte, senye Yesu alifuata kwa les jeunes garçons, ule jeune garçon alifuata Yesu akamwambia, nifanye nini ingie katika uzima wa milele? Yesu akamwambia, kamata mali yako uitoe kwa maskini, kisha utakuwa na hazina mbinguni, baadaye unifuate. Hii hazina sio kumwambia sema juu ulitoa mali yako kule mbinguni, maana Yesu alitoa kwa dunia, kama ulitoa $10,000 kule mbinguni unawekesha $10,000. Papa bila bikwaki. Mbinguni bila habiko. Parce que Biblia inasema kule mbinguni hakuna kuuza na kuuzisha, bikwake kule. Kisha kwa sababu watu wanapenda wafalsifie injili, wanakuambia kwamba ukishakuwa na hazina mbinguni, njoo mbinguni utakuwa wanakujengea. Mbinguni watakuwa wanakujengea kwele franga yako, banaitosha mwazina yako, banakujengea nyumba, kusudi ukikufa ukutane kule nyumba ya building. Je, eske mwanadamu iko na uwezo
ya kujengea Mungu nyumba, Mungu ayome yake kweli. Tena mbinguni Biblia inasema kwamba kumejengwa dhahabu na alimasi. Donc ni madiama na maoro ndio zinajenga mbinguni. Jipose question, uko mpangai kudunia, unatoaka sadaka ya 500 na 1000 francs, kisha uko unasema sema wewe hazina yako inaweza kujengea mbinguni nyumba, japo uko mpangai hapa kudunia. Unashindwa uza ya hapa kudunia, unaweza jijengea mbinguni, unaweza jijengea diama mbinguni. Kisha bakwambia kule mbinguni hatutakuwa sawa, kuko wao batakuwa ku première position ku barabara, bale ndio ba Petro, ba Yohana, ba Marko, batakuwa ku première position. Sasa wao utu wake utajikutana kunyumba mwevi ya manjo baletani ni matete. Ase wao utu wake sadaka utajikutana katika nyumba ya matete kule mbinguni. Mbinguni nyumba matete. Papa, nyumba matete inafanya wapi? Mbinguni kuko tu muti moya, ni muti ya uzima, hakuna matete mbinguni. Mbinguni hakuna peluze, kuko tu muti moya. Biblia inasema ni muti. Wakati ambapo tutapita karibu na muti wa uzima, tunachuma majani ya muti wa uzima kusudi ikuwe dawa. Injili mwevi unafalsifia na akili za kibinadamu. Kule mbinguni Bwana ifu jijenge. Nini unaweza jijengea? Sadaka yako gani inaweza kujengea mbinguni? Biblia inapozungumza hazina haiseme lare. Unajua mtu anapokoka tunasema ka terme moto, tunasema mupatie Yesu Kristo maisha yako. Kusudi ifanye nini? Aitawale. Kama unapatia Yesu Kristo maisha yako aitawale, eske aone kama ile ni hazina? Aone kama ile bora unawekesha romaki pa directement hauwezi kuwa perdi, hauwezi potea, maki deja wewe ulishakuwa conservé, ulishakuwa trésor. Iko sasa sali yetu, wokovu yetu ni quelque chose de précieux, ni trésor mwenye ko précieux. Alors Jésus Christ a conseillé watu kwamba usijiwekee hapa hazina, parce que muta périr. Unapenda ujenge hapa mabuilding, ujenge manyumba, unakuwa na maentreprise, unajiwekea hazina hapa duniani. Kwenye mwizi anaweza ingia na anaharibisha, kwenye mwizi anaweza ingia na anabomola, kwenye moto anaweza kuya na inachoma, kwenye lete anaweza sema soko na deni tunakubeba havyo. Njoo kuweka hazina hapa kudunia. Hapa kudunia unaweza weka hazina. Mais Jésus Christ anakuonesha manière que mujiweke kwanza hazina mbinguni. Mungu akatalaka mtu akwe na lare. Jésus Christ anaambia hivi sasa, Petro anambia nyie mtapokea mara 100 hapa chini ya jua, kisha mnapokea na uzima wa milele. Pourquoi kusema kule mbinguni mtakutalaka hazina? Sasa kesi anaambia kwa les jeunes que ukishatoa utakuwa unajiwekea hazina. Tulizane kesho, est-ce que le jamaa alitika kupana mali yake? Yule jamaa kangato akasema hata hivi mbinguni kujiwekea hata haiwezekani. Na jamaa Biblia inasema kaenda na kurudia tena. Juu ya nini? Parce que Jésus Christ alongaka na ule jeune mulangaje ya sheria, mulangaje ya loi. Alikuwa na muongelesha selon loi, parce que alisemaka kumwanzo aseme nitende nini ya wema kusudi ni urithi uzima wa milele. Jésus Christ akamuongelesha mulangaji ya loi. Message za Petro alimwambia si tuliacha nyumba na wazazi na gari na vitu gani tutapokea nini? Akamuongelesha mulangaji ya neema, mulangaji ya verite. Akamwambia nyime muliacha nyumba na gari, mtapokea mara 100 hapa chini ya jua, na uzima wa milele mtapokea. Kule mbinguni hakuna magari, kuko tu uzima. Ukiamini Yesu Kristo unapokea njoo uzima, njoo hazina kubwa yenye kila mtu anatakiwa kuiweka kule yulu. Akukwake manyumba, hakuna magari, hakuna papa. Umekusudi nikupige manche, nikuchelenge, nikulobe, nikujue, nakwambia fotoe. Juu kama utoe kule yulu utakutana una nyumba. Na mjakazi umwani kafuata temwanyaji yake akasema hasa alipanda mbinguni mumaono, alikufa 4 jours. Nikasema unakuwa Lazaro. Aseme nikafika kule yulu, aseme nikaona meza kubwa inaandaliwa mbinguni.
Aseme kila kiti ya kuile meza kulikuwa kunaandikwa majina ya kila mtu. Maki ukiokoka kudunia bana kuandika kukitia kwenye utakiaka ikala mule mu millennium. Kisha akasema lakini nikatazama nikaona kuna jina zilizovutwa. Haleluya. Usivutwe mpendo, usivutwe. Nani akuvute? Nani akuvute? Ukishaandikwa mkitabu ya uzima hakuna mwanaweza kuvuta papa. Nani anaweza kuvuta? Injili ya kweli si leo atunele maferi ya kukudanganya tu utoe hapa. Ukitoa hapa unanisaidia kulipa transporo. Msitoe hapa seme mimi natoa pale juu naweka hazina na bongo yako. Asi nikuona majina zinavutikana nikasema mama ile wakati na tunalia na kama ujalia Mungu hajakusikia. Ndio na kanisa yote mzima na wanapiga ipambio imwevi ya chini ya kukuletea peke machozi tu. Juu unalia unaambia Mungu sinivute baba, sinivute. Ile ni mainjili ya kuifase mkanisa. Mbinguni banandikiwaka limoya na bavutake mtu. Hakuna. Biblia inasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu alivyopenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili ili kila mtu amwaminie apotee asipotee bali awe na nini? Na uzima wa milele. Sasa wananiambia kama mimi nishaamini. Makele verse na kwa ya bongo nishaamini. Kisha unaniambia kama mie nilipotea. Ndugu yangu. Una injili kuna wakati fulani ambapo unaisikia unasema huyu jamaa ni msomi alimaliza masomo mekiukweli masomo yaitoe ujinga. Biblia nasema asomaye na afahamu. Make na iletre akisoma tafahamu. Sasa wewe kama explique na wewe pastere wa ensemble unashindwa fahamu. Biblia nasema hapa mtu ambaye Biblia nasema hapa déjà chapitre 1er verset 8 à 11. Ukisoma kunefu Biblia nasema hivi, kila apitaye cheo wala hadumu katika mafundisho ya Kristo yeye hana Mungu. Mimi ndio nimeandika. Aba abiko ba chrétien ni ba pasteur mwenye hadumu mafundisho ya kweli. Biblia inasema hana Mungu. Haiko mimi ndio nimeandika ya 2000 ans Iboro iliandikiwaka. Hana Mungu. Isha kwa 2024 hana Mungu. Kisha Biblia inasema yeye adumuye katika mafundisho hayo huyo ana baba na ana mwana pia. Bandugu yangu tuseme nini? Tujulishe ukweli kwamba Yesu Kristo ni fisi na hata geuka kapere. Unajua mimi nakumbuka mwezi wa tatu hapo. Situko Desembre, mwezi wa tatu nilikuwa nafundisha grâce parce que moi j'ai compris très bien que nilibatizwa mu 2009. Nikaanza prêcher mu 2013. Menisha comprendre kama iko mule mu 2013 ndio niliokokeaka. Nisha comprendre kama siku nilijuaka grâce ndio siku nilizoa okoka. Parce que ya awiri ba mingi biko ba prêcher abaya okokaka. Toi tu penses que ku prêcher ndio na okoka? J'ai compris que niliokoka mu 2022. Mais depuis 2013 mimi no biriaka. Ce n'est pas facile mtu aitike que agenda yangu ya depuis nazaka jifunza nilichomaka. Sasa mimi niko nasoma mnasikia dalili 17 za kugundua mtu aliyelaaniwa. Nasema boru kani mimi ndio nifundishe boru. Mimi nasema niliweza decortiquer, mimi nasoma, nasema Mungu usinisame kwa hii boru niliweza fundisha hapa. Mimi nasukuma lwingine puissance contre puissance. Mule ndani make ni misingi ku misingi. Fata ingine le kanani donc telle fille, telle mère, telle fille. Make mule ndaonesha kama mamako kuna laana na we dada uko tu na laana. Tel père, tel fils uko tu na laana. Ile manjili zote
zilikuwa zinafanya ukifundisha unaruka unatoka jasho. Msizane kama sikuwa nalalamika sana bandugu, bani kwa toka jasho mbao kunyuma kote kuna lobana. Menyuma nikajikompone kama niko natoka jasho kubure. Nitoke jasho lakini hakuna mtu ambaye anapokea wokovu. Na kisha sasa tunamaliza fundisha ile misingi na mabitu gani, kisha tunakwambia ni nani yule ambaye atampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Ba mingi banasimama banaokoka juu ya boga. Wanakuambia tu kama ukimpokea Yesu misingi napotea. Na bandugu, ukikomprendre très bien, église est comme ma condamnation. Ukifuatilia bien, hii mwezi banatia boro moya ya kuvunja mazabao. Ni teme ndio na changer, kuvunja mazabao. Banapata lare, inalipa loyer, inafanya nini, et puis après banaingiza teme nyingine. Teme na changer, mais ukiangalia logique itaenda tu mwa ile. Unasikia la malédiction générationnelle. Tulivunja mazabao ndio, kisha kunakia boro mwa la malédiction générationnelle. Mwana mu génération na unajikuta. Alors la question, est-ce que depuis siku mulianza kavunja ile mazabao asivunjikake? Depuis siku mulianza kujiokoa au yaokokaka? Depuis siku mulianza katoa sadaka, bazazi wetu walikuwa toa sadaka zamani, sadaka ya ukingo. Bakwambia nyibo tena balipia sadaka ya ukingo. Nyo wanatolea nyumba mzima sadaka ya ukingo. Papa, hakuna bizarre sa vile upietine fils de Dieu hivi kumugulu. Jésus Christ uko mpietine uko mkanisa kwa sema unaamini. Uko na mkanyaga hivi. Biblia inasema ile ni outrager les sangs yenye ulikuwa ka sauver kwayo. David mwenye kupata sali, ndamwita païen parce qu'il a kupata sali. Dans l'Ancien Testament uteni ba païen. Sali ilikuwa promesse kwa ba kuipataka, ilikuwa promesse Jésus Christ yakuya. Alors bale bote mitafite mtu mwenye mutenda zambi, ndio maana wa kwanza kuchunguliana ile chabo haikuanza mu filme ya Majuto. Ile chabo haikuanza mu filme ya Majuto, ilianza mu kitabu. Daudi anashindwa aenda kuvita, anapumzika. Anapomaliza kupumzika analamuka, juba alikuwa jengele magorofa za yulu na bulu madushe wenye haruna manjanja. Njo Daudi manake anaangalia mule vrai chéri. Njo wa kwanza kuchunguliana Daudi. Lakini anasema hivi, sikia assurance. Daudi anasema hivi, Bwana ndiye mchungaji wangu na sitapungukiwa na kitu. Anasema waandaa meza mbele ya watesi wangu na kikombe chako kinafurika. Ona kuandaa meza mbele ya watesi. Maki Mungu anakuandalia fete juu ande naona gisi watapiga ba enemy. Meonyo unasema mimi peke yangu nashuka mkambi ya maadui batakuvunja. Unashuka mkambi ya maadui wapi? Bandugu, kitu moya muelewe, Mungu anatembea na imani ya mwanadamu. Ukiamini kama shetani anaweza kukugusa, usitarajie kwamba hata kugusaka. Ukiamini kwamba uchawi unaweza kukugusa, usitarajie kwamba vinaweza kupita swata. Lakini ukisema kwamba ninaamini kwamba uchawi hawezi kanigusa na shetani hawezi kanigusa, frère, jirasire kama kuna mwanaweza kugusa. Jirasire. Mais lakini unakomprendre pasteur anakueleza que mie nilishaamini Kristo na uchawi asinigusa. Menyewe ambao wachawi wako wanagusa usiku na mchana, fundisha hapo kwa maana hao basigusiwe. Bambie aenjo basigusiwe nabo. Aseme Biblia inasema kwamba tafuteni ufalme wa mbinguni na mengine yote mtazidishiwa. Ile ufalme wa mbinguni mimi baba yenu nishaipata, nyinyi muitafute. Baitafute ufalme wa mbinguni baitafutake, ukiamini unaipata.
Sasa mimi nitafutie nini? Nishaipata zamani. Ufalme wa mbinguni haiko lieko tutaendaka. Ufalme wa mbinguni ni hapa, ici et maintenant. Mimi naamini mimi napata uzima wa milele. Mimi naamini mimi naingia mfalme wa mbinguni basi. Vingine tafuta sa maisha papa. Ufalme wa mbinguni ushaipata. Wazo utapotea tena. Papa utapotea tena jamais. Unajua na kui boru ya mataji. Acha kwanza avant niingia hapo kwa mataji nikwambie kitu moja. Unajua Jesus Christ tuko tunamuelewa mubaya na tuko tunampeleka mubaya. Mtu anaweza amini Yesu Kristo sai mwele maeglize zetu na kesho msubiri na kamata megafone anaenda ubiri Yesu. Jipoze kesho anaenda ubiri Yesu gani? Wasai saya na mimi sai. Anega barabara mage tu shambra mage chalere na kuingia tu directement nda ubiri. Aba mubiri vile papa. Yesu ni marketing ya nguvu. Jesus nilifanya ile miaka yote na simujue bien. Mimi nakwambia kweli. Mimi nakwambia depuis nilokokaka. Nilikuwa tu nasema alitokuwaka kwa damu ya mwana kondoo, msalaba alitokuwaka, mesikuwa na mjua. Nilimujua mu 2022. Est-ce que mimi na lawyer? Mimi nasema faux. Nilimujua mu 2022. Bosa pose-toi la question, kama nilimujua mu 2022, ni bachungaji ngapi yuko wanaongoza makanisa na bamujua? Basi ulianza janvier misingi, unatoka février sadaka, unatoka mars au ya pesa kata juu ya Jésus. Kisha unasema uko mchungaji na tunza kondo za wapi kuna chunga papo? Utakaje kutana zile kondo zako, utakaje ukambuzi kwa mkono wa kushoto wa Mungu? Le problème est que tunashindwa kujua. Ninasema bien, Jésus Christ ni marketing. Unaona marketing comment? Tuseme sabuni niseme sabuni gani? Tuseme omo, tuseme omo. Acha nipane mfano wa omo. Est-ce que unaweza kamata tu omo na unaenda uzisha hivi unaanza fanya marketing? Kama unataka beba litengeneza omo, kitu ngoba najua omo kitia mumai iko na minutes zenye inapashwa yayuka na kisha itatosha pofu. Iko na mabitu yao kisi balitia maproduit na bitu gani. Sasa ukitaka fanya marketing ya omo, il faut ujue kwanza omo ni nini. Hiyo sasa watafa marketing ya pima na ujue makali ya pima. Il faut ujue kwanza pima ni nini. Njoo ukifanya marketing watu watasema ujamaa na yeye boro. Mjulize tu lokoka leo unafanya marketing ya Jésus. Jésus ni business et moi danger. Unaenda elezea watu Jésus mkadri gani? Jésus Christ kusudi une mutangaze inalombaka kwanza uikale. Biblia inasema ba mitume walifanya 3 ans na Jésus. Hakuwatumaka. Après avoir Jésus Christ kukua ressuscité akamwambia enendeni ulimwenguni pote mkafanya mataifa kwa wanafunzi. Parce que alikosa jua hawa watu balisha nijua. Wataka uoneshe kama unajua Jésus? Msome Jésus umjue. Qui est Jésus Christ? Umjue. Mungu anasema kwa Jésus Christ ndio peri. Unaona mlikuwa maherezia mingi bandugu yangu. Na kitu bako nikia comprendre kama kujua Jésus Christ ni nani inafanya injili inakuwa ya simple. Simple sana. Ujulize waambie watu que Jésus Christ ni souverain sacrificateur. Sawa? Waambie watu kama Jésus Christ ni souverain sacrificateur. Na Jésus Christ tena ni yepeke njoo anyo. Pale tuko sawa. Jésus Christ ni anyo yenye itakuwa imole kisha damu sacrificateur anaenda nayo. Mais mule ndani mule mulie dressé. Muko mo grand prêtre. Mwenye faut recevoir ile sang, ile damu. Kisha unaweza kama ule grand prêtre mko mule mulie dressé. Njoo tena u sacrificateur. Njoo tena anyo. Papa, uko na bitu biko nguvu, ikazi ko nguvu. Ikazi ko nguvu. Uko nafundisha watu Apocalypse chapitre 5, nikasikia malaika kapita juu ya ardhi. Akasema ni nani anayekuwa na uwezo wa kuchukua kile kitabu na kuvunja mihuri yake 7? Biblia inasema duniani kukakuwa kimya.
na kuzimu ukakuwa kimya, na mbinguni ukakuwa kimya. Kisha aseme Yohana kalia mzee mmoja katikati ya wazee 20 naona kana kaambia simba la kabila la Yuda ana uwezo wa kuchukua kile kitabu na kuvunja mihuri yake 7. Yohana sana za chunga sasa kisa tuona simba anakompone ni mwana kondoo kama amechinjwa, njoo akatoka kwenye madhabahu akaenda pale kukiti kulikuwa ka grand prêtre. Walikuwa na tenir ile kitabu mkono. Ule grand prêtre njoo le vieux wa colère. Mungu Ancien Testament leo akona colère. Wa colère danger. Biblia inasema kama Jésus Christ kama agneau akakamata kile kitabu akavunja mihuri yake 7. Kisha wao niambie ule grand prêtre njoo tena agneau matakamata kitabu. Papa, hivi vitu viko nguvu. Viko nguvu sana. Ukibielewa afo viko nguvu sana. Unakutana vitu viko vitu viko mafaya mingi sana. Nilisema tuone hii terme mbili, hii terme ya kujiwekea hazina na hii taji. Nilipenda tuidebatre mimi na wewe parce que leo tuko mu école de doctrine. Tuko mu école de doctrine. Bahubiri banakuambia kuko watengeka mbinguni bila taji. Yaani waliingia mbinguni kwa marahaba. Maki waliingia mbinguni tiko sasa waliingia mbinguni kwa njo wanasema nini? Unaingia mbinguni bila hakukuwa na merite kuingia. Par accident papa fresh. Mako unaingia mbinguni kwa horoscope par accident mwa hivi hakukuwa najua. Mbinguni abengie vile papa ni uamuzi wa mtu. Jésus Christ aliachaka choix. Mukicomprendre très bien, Jésus Christ alikufaka juu ya dunia yote. Na wale walevi bebiko hivi. Jésus Christ ashabakufia zamani. Na ule mbaraka mweko iko nganda sai. Jésus Christ ashabakufia zamani, mais aliachaka choix. Soit uitike au ukatale. Ukiitika unalopoka, ukikatala unapotea. Mebote alibakufiaka. Ndio maana Biblia inasema mu kitabu cha Kumbukumbu aseme nimeweka njia mbili mbele yako, njia ya uzima na njia ya mauti, zote ni zako. Meweko na choix kuchagula, soit uchagule uzima au uchagule mauti. Aseme ninaweka mbele yako njia ya baraka na ya laana, ni kwako kuchagula. Mbinguni kuna mwenye atengiaka aseme niliingia par horoscope. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais hakuna matenga mbinguni par horoscope. Ni choix yako. Ulichagula, mimi nachagula Yesu Kristo. Mimi naamini Yesu Kristo. Mimi naona kama simwamini ndapotea, mimi namwamini. Ni choix yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Alors, banasema kama mbinguni kuko watu watakuwa kabila taji. Na mfano kamili banapanaka ni ule mwizi kwenye msalaba hakutoa sadaka. Sasa kwa gisa kutoa sadaka hawezi akapokea taji. Nani alikwambia? Mu Biblia gani? Mu verse gani banasema yule mwizi akutoa sadaka hatapokea taji? Tusome. Kuko kategori 3 ya taji yenye banadamu balizaliwaka na mwanamke batavala mbinguni. Maki kila mwanadamu atavala taji, ziko na aina 3, maki zinapishana, ziko 3. Parce que Jésus Christ anavala taji ya dhahabu safi. Ba malaika wanavala taji ya dhahabu. Me banadamu balizaliwa na mwanamke kuko taji za kategori 3. Ndio tuelewe kama utakosaka au tevalaka. Bongo. Taji ya kwanza ni taji ya haki. Ile taji ya haki ukisoma Romains chapitre 6 verset 10 inasema kama tulikuwa justifié gratuitement. Kuko mwenye alilipaka? Hakuna mwenye alilipaka. Donc tulikuwa justifié gratuitement. Comme ulikuwa justifié gratuitement, unaweza tu okoka kufanya kazi au kwa bishop au kwa mshirika simple, wewe utavalaka nyo taji ya haki. Parce que kila mwamini Yesu Kristo atavala taji ya haki. Juu ya nini? Parce que tulipata haki bure.
Tulisoma mu 2 Timothée chapitre 4 verset 8, inasema hivi: baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waupendao kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Maki kila mwenye wezaka amini Yesu Kristo akapenda kufunuliwa kwa Yesu Kristo, atavalaka taji ya haki. Na ule mwizi kumsalaba ule atavalaka taji ya haki, parce qu'il alikuwa justifié gratuitement kumsalaba. Kwa mbinguni kisho tutavala mataji. Taji ya pili ni taji ya uzima. Papa, utavala taji ya uzima juu alikuchinjaka. Beba tavala taji ya uzima ni bale balichinjiwa juu ya evanjili. Wasikia tu utavala taji ya uzima. Nani? Wewe. Si wote tutavala taji ya uzima, hapana. Beba tavala taji ya uzima ni bale walichinjiwa juu ya injili. Biblia inasema mu Apocalypse chapitre 2 verset 10, usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili wajaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mkamilifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Uwe mkamilifu hata kufa papa, nami nitakupa taji ya uzima. Bale ba mitume bale balichinjiwaka bale, aba batavala taji ya haki, batavalaka nyo taji ya uzima. Bale mtu kwasikia maarabi sauzite, mtu anapreshe evanjile, banamudaka, banamutembele watu, banamulapide au banamwegonze kichwa. Bale wote taji ya haki. Ukitaka uvale taji ya uzima, bale wote ni taji ya uzima. Na ukitaka uvale taji ya uzima, wanaingia na wewe pale bakuchinje. Ubiri Kristo kabisa, bakudake bakuchinje, utavala taji. Taji ya tatu ni taji ya utukufu. Taji ya kwanza ni taji gani? Taji ya haki. Ile ya haki ni juu ya kila mwalozaka amini Yesu, mwalozaka kwa justifié gratuitement. Taji ya pili ni taji ya uzima, kila mwalichinjiwa juu ya injili ya Kristo. Hii taji ya utukufu ni abale batakuwa banapreshe justice. Oh, haleluya. Mr. Vala ya mauzima ya haki, mimi ya utukufu papa. Iko mu 1 Pierre chapitre 5, njoo mwenye niko mie mchungaji. 1 Pierre chapitre 5 verset 4 nasema hivi: na mchungaji mkuu atakapozirishwa, mtapokea taji ya utukufu isiyokauka ama isiyoharibika. Batu yuko wana prêcher justice, batu yuko wana prêcher évangile ya vérité. Bale batavalaka taji ya utukufu. Ndio maana kule sasa tuingia kule, utakuwa watu wa taji ya utukufu sasa. Maki walikuwa na prêcher justice. Unaona tu mtu mweko na taji ya uzima sasa. Maki walimchinjaka. Unaona mtu kuna taji ya haki sasa. Maki huyu alipata tu wokovu huyu ndugu. Ndio wala bataji ya haki. Na ba malaika wanavala taji ya nini? Ya dhahabu, na Kristo anavala taji ya dhahabu safi. Sasa saba kwa kama kule kuko menya bata bivalaka. Ni juba kuogopeshe. Paka naona zafanya unaanza pena utetee Mungu. Abatetee Mungu ndugu yangu. Unaanza pena utetee Mungu. Wewe unaenda 5 unaanza fundisha maherezi. Waambia watu kifagie kuna pita, Mungu atawafagia, damu zitazagazaga. Unazoni kuna tetea Mungu. Ila kama injili ya kuhubiri watu kifagio itapita. Asi mule mkanisa Mungu atafagia, Mungu atamwanga damu, Mungu Bandugu, na hata hii profesi ndugu yangu ni boro moya hivi yenye iko juu na profeti zaka sana, juu na piga majiste, njoo uko wa danger mbele ya Mungu. Hakuna nami esiko wa danger, hakuna wa danger mbele ya Mungu. Wa danger ni ule mwenye alipokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Basi mko mgeni, kuko mgeni malikuya mwenye siku yake ya kwanza, simama vie. Kuko mwingine
Simama vyangu. Hakuna mwingine. Dada unaweza simama. Wale wapige maprofesi sai hapa hivi make mpaka mregrete. Una profesi, kitu ya kwanza ni kujua hali ya mtu jinsi ilivyo. Ukishaona mtu ashakuwa mtroisième âge, ule mtu anakuwa na probleme kwanza hata ine. Kitu ya kwanza hakosake lumiwa migulu kumuluma. Haezi kosa probleme ya migulu. Kitu ya pili, mtu mko mtroisième âge hakose lumiwa mgongo, wenyi peke mnayua. Kitu ya tatu, mtu mko mtroisième âge hakose tension. Atofeni. Sasa nikisimamisha hapa mama mko mtroisième âge anambia Mungu ananionyesha migulu. Mjakazi mmoja onde ombe migulu ule mama. Ule mama kweli migulu kweli. Ombe na kiuno yake hapa ninahisi kwamba niko nasikia kwamba hapa kuna mluma. Ni kweli baba, ni kweli. Na ile tension iko na kupanda na kushuka, Mungu iko na neutralize. Mena lomba kwamba utoe ngombe. Njoo ile mama anaenda lomba ngombe kwa bwanake, nipe tu ngombe, na kama unipe ngombe maka upenzi uponyaji yangu. Unaona? Sasa si vie. Wakukutazama tu pale vie, profesi Shadrach. Haiko roho Mungu amenifunulia ama vipi, kwa kukutazama tu. Rafiki yangu, unapenda watu lakini watu hawakupendaki. Ndugu yangu, kila siku uko napenda uresire mu maisha, me uko na entourage ya mubaya sana, bale barafiki bako nao ifo wachane nabo. Ndugu yangu, niko naona Mungu iko anaonyesha kwamba ule mwanamke mko napendana naye haiko njo destiny yako. Kuko destiny yako mtamkutana Uganda, kuko safari tafunga Uganda, utenda Uganda. Lakini ukiwa selea hapo, viena sema bongo. Mwele tatu yapi ya bongo? Vie kweli tu vie aupende watu kweli. Hauna entourage ya faux vie. Hauna entourage ya faux. Hawezi kosa tu entourage ya faux. Nani anaweza kosa entourage ya faux? Nani anaweza kosa entourage ya faux? Kwa hiyo tena kama kuna entourage ya faux soko naomba, unakuwa unaombea maadui. Maana mule maadui mko entourage. Vie est-ce que vous onde Uganda vie? Sasa ule mwanamke ambaye unapendana naye sio hazi yako. Kuna mtu anaandaliwa Uganda, ndio anasema no mommy, haiko njoo wangu Uganda tu. Vie, est-ce que mimi na lawyer? Mimi pale na kupiga ziste. Mesio roho Mungu amenifunulia hapana. Dada. Sema avance prophète. Uko na garsoma walikufataka, ule garsoni walikuwa kwa maisha yako, mlimkatalaka juu hana kitu. Unamkumbuka ule garso? Nyona anaanza angalia, itakuwa ni papi, itakuwa ni fiston. Wewe mnakuwa kana biatu imwe vya hivi. Donc mprofesia vile amkosa kama boro ni siste kabisa, menagusa njo vi. Inagusa njo maisha yako. Unaona, inagusa maisha yako. Ni kwamba sasa mwaka kesho mwezi wa 4 kuko mariage mwami naona tena utavala voile moya ya danger, na ule bwana haiko hapa Bukavu, atatoka njo mbali, ni connection mwa hivi wasa graboro manake. Tuna kupande kama injili ya leo bato mingi banefalsifie mu mabitu wenye habilete wokovu kwa wanadamu ama abisove batu, lakini biko vya kusisimua hisia za watu, filosofia mingi sana. Dada kuko kazi moja hivi ile kazi kabisa inalomba utoe sadaka hapa ya $100 parce que wale $100 Mungu atafanya kwamba 0.2 ziongezeke nyuma kusudi upate kazi moja mzuri sana. Unasikia tu maboro maya 0. Kuko mtu mmoja kiaka mkazi akasema sasa ukitoa 10 0 moja inaongezeka nyuma na kwa saa. Vie Mungu akupeleka mbali, uko na huduma mkubwa sana. Basi unasikia vile wanasema na mie tu maninge tu mhuduma. Na mimi ni mfanani. Haiko vile mwikale bwana ndugu yangu. Haiko vile njoo ambao injili tunataka tuipeleke, hapana. Kwa kuprofetize watu, unaweza piga jiste, unaalisha watu
uko na servir nani au juste? Joma si tout ça katala kuko ba esclave ba mensonge. Tout ça kuba tuko ba esclave ba vérité. Mais ko sema vérité kusudi batu bakwe sauver, kusudi batu wajue Kristo wa kweli, wajue Mungu wa kweli. Nyuma vile vingine atuona besoin ya vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ejo kitaka ufungule tu hapa lucheche lwako na lomba tu lari. Wana tena ambia kama ukikuwa na 30,000 bale yako, 30,000 iko chini. Unapiga kalikile niende shine. Hata niende Dubai, hata unapiga kope mwa sema ndafungula church. Uza instrument ya $20 manake ewan. Au hata mchungaji au uko kitu fungula $20,000 yako. Et puis les 10,000 unapanga loyer ku première position ku barabara. Unapana loyer kama ni mwezi mwa 1000 wa 1000 wa unapana 10 mois. Papa, mule tu pige system na kuambia hapa hivi. Unakuwa milionere mwe Bukavu. Haiko asemi kunafanya juu saidie injili ya Kristo endelee, hapana. Meni juu yako wewe unakompara kama ni business mwa hivi. Est-ce qu'on unajua kuingia mu message accepter message ya grâce noko prédicateur haiko blague, ni kujivunja ni kujishusha mabawa yote nyoko nayo, unashuka sana tena radio unaanzia ku zero. Mtu mmoja nipenda mu Biblia anaitwa Nikodemu, daktari wa loi. Bale pale zamani tunamuita bishop, archbishop, bale bafale chapeau hapa hivi ba monseigneur. Ndio kisa alikuwa ka Nikodemu. Nikodemu anapata ile envie, acha nifate huyu bwana busiku nisikie eske bibi yake nikimfuata mu secret anaweza nifungulie ile verite. Akamfuata daktari wa loi, kitu ya kwanza, na kitu ya pili alikuwa ni mzee. Make mzee pa tunaweza ona ni age yake sha avancer, ashakuwa na hekima trop, na tena ni daktari wa loi. Anakuja usiku anambia Yesu, nifanye nini ili niurizi ufalme wa mbinguni? Yesu anamwambia tu boro hivi yenye ingekuwa ni wewe ungesikia tu umeshamwambia vie zaliwa. Sikia tu boro mwa mazarau, ambia wana budaktari yako na buzenyo uko nayo zaliwa. Makusudi nilizi uzima milele nizaliwe. Njo boro nye watu wanashindwa leo kufanya. Kusudi uaplike message ya grâce, uprêcher vérité. Uvunje zile makarne zako zote za bongo. Uanze dénoncer message yote ya bongo ulisemaka mu église. Il faut uzaliwe. Maana kusema leo bapasera mingi biko besoin kuzaliwa. Mimi nakwambia kweli. Mingi biko besoin kuzaliwa. Unaanzia de nouveau. Unajua Christ de nouveau. Mingi basha shindwa dénoncer mensonge yote bashaka prêcher mu église. Ni juu ya nini? Juu ya gloire, basipoteze gloire yenye biko nayo. Pourtant Jésus alikuwa kata prêt kusudi apoteze gloire yote yenye alikuwa kanayo, identité comme fils de Dieu, kusudi nioneshe kwa humanité kama mie ndio sauveur wao. Mingi baneta katala. Zaliwa papa. Ne faut mingi, il faut watu ya mingi bazaliwe. Unakuwa na loteme tu mkanisako la croissance spirituelle. Na wewe peke kwa ni bebe. Hapa hivi vérité kwa kwambia uzaliwe. Jipose tu question. Siyo mubiri wa danger hapa hivi Bukavu. Mina tu wa danger ni vieux docteur. Tuseme vieux docteur akwe ni daktari wa sheria. Sasa vile Nikodemu. Kisha nakuya Jésus umoya njoo mimi. Shanambia vieux docteur kwa ile connaissance yote uko nayo unatakiwa uzaliwe. Maana kuzaliwa haiko bro kutoke mtumbu. Make bila yote uko navyo ubisahabu kisha uanzie upya. Uanzie maki kufondation ya mpya. Ndio vile Paulo alikuwaka, alianzia bupya. Na ndio maana Pascal alikuwa anajua loi sana, na ndio maana akajua grace sana, na akafundisha grace, akafundisha
maelfu ya watu. Juu ya nini? Juu alikubali kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika hiyo hali nakwambia hivi kwamba Mungu anapenda muda ambapo tunafanya injili yake ya kweli isikilike mahali pote. Mungu anapenda sana. Iboro haiko boro utakuya tu hivi na una convaincre batu. Hauwezi convaincre batu na message yenye hiyo. Si mtu akwali yuaka 1 plus 1 est égal à 2, kisha kio mwambie 1 plus 1 est égal à 11. Hapa ni vya nguvu sana kucroire. Vie ushapata licence tu mtu mwana kwambia 1 plus 1 est égal à 11. Nasema tu uko fou au uko nini? Njoo message ya grace hii. Pasha kuambia maboro mwe piga mahistoire yote, kisha wanakuambia huyu Yesu tu ni wakutia kusantre ya kila kitu. Bale wengine wote walikufaka. Mungu si Mungu wa wafu, mzima ni umoja, Yesu tu. Sinajua kweli. Mimi kwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo mtanisame. Biblia pekee inaniambia si Mungu wa wafu. Mungu ni Mungu wa walio hai. Walio hai habiko watatu, habiko wawili, ni umoja. Ni Yesu Kristo mwalingia mtombo na katoka. Njoo tu mwenye paswa omba wote inapaswa kuwa centré ku Yesu Kristo. Hapana Mungu wa Yakobo, Isaka, hapana vie. Tulizane kweli. Sai Moizi akikuya humu mwa hii kanisa. Niko grand prêtre kumshinda. Jua alikufaka na hana hata wokovu. Niko grand prêtre kumshinda. Na hata kule mbinguni Yesu Kristo anasema hivi, aseme hapa chini ya jua hakuna mkubwa kuliko Yohana Mbatizaji. Mekule mfalme wa mbinguni Yohana Mbatizaji njoo bebe, asijua mtoto kuliko watu wote. Unaelewa nini pale? Bale ba grave wote wa Ancien Testament ni ba bebe mu Wyoming. Grave bebe. Abayo sali. Sio tunaya sali. Uwa katala fanya zambi juu na yua zambi ni achini sana. Wake ni boro mo. Iko saki simonyo ushafala nguo ya mweupe. Uko nenda mufete. Kisha unaona pembeni ya barabara kukua kumatope. Kisha ujitupe ndani. C'est ça. Mtu mwenye alisha recevoir Christ. Mtu mwenye alisha jua grâce. Kupeshe kwa sasi boro mwa hivi. Ukifanya iko sasa unajizaraulisha wewe na maisha yako yote. Ndio maana Biblia inasema celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Ne pêche pas signifie ne pêche pas. Mais il se garde lui-même et le malin, shetani hamugusaki. Vous comprenez nini pale? Kama Biblia inakwambia kama si tu es né de Dieu, tu ne pêches pas. Si tu pêches, mara dezo unajizaraulisha. Ndio maana Paulo anasema aseme zambi isikuwe na uwezo juu yenu bali muitawale. Unakomprendre manera ya kutawala zambi? Maana wengi unaanza choisir fanye au niache. Nikifanya ndajizaraulisha, nikifanya mina. Donc wengi kuna tawala zambi. Desire zako zote wengi kuna zitawala. Ndio unakomprendre unakuwa mdimension hivi ya yule nye wengi kuna gérer péché. Hapana péché ni kwa kugérer. Ndio maana mtu anakuambia sema bali bwana pressure ka grâce, bakobi kwa na autoriser watu kufanya zambi. Koma. Mbele si ya kupressure hayo ulikuwa unatenda zambi. Na sasa kwa kupressure ukitoka hapo tenda itenda. Mimi nakufundisha zambi. Ndio maana tushike iliyo kweli na yote nyeko bongo tuache. Biblia inasema prenez garde. Musikwe proie ya mtu. Musikwe kitu moja hivi mateka ya mtu. Memuye kama tuko mwa hii dunia, tuko libre en Jésus Christ, na tuko na uamuzi ya kuchagua injo kweli, injo bongo. Na sai ukitoka hapo unajua verite. Sikwambie directement nenda fasi kwenye batu wangaliki na connaissance ya kidogo. Directement zapigele mabombe. Hawata kuelewa. Wapatie kwanza boro moya niveau yabo.
baelewe kwanza polepole, kisha siku moja banafika mniveau mwa hivi bana comprendre kila kitu sawa. Kitu mwana ningependa kuambia katika jioni ya leo kwamba ujiazari sana na kila mafundisho. Sio kila mafundisho yako kwenye Biblia ndio mafundisho. Hii Bible kuko maparole ziko na temps passé, na kwa maparole ziko mu Biblia zishaka kuwa accompli. Na kwa parole ziko mu Biblia zinyaza kwa ka accompli. Sasa ifo kujua lorsque unafundisha watu, unawafundisha muta gani? Temps passé au aye. Kila unaishi wote hapa hivi. Kila mtu ana passé. Mais soit tu peux passer présent, ou tu peux passer composé, ou tu peux imparfait, ou tu peux nani vitu gani ni mapase meziko na ma dimension. Mais Mungu atusaidie tumjue kila siku kupitia injili yake ya kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna mtu ambaye amesikiliza ujumbe wa leo, nitaomba ufunike kichwa tuombe tu kwa dakika moja. Waambie Mungu, ninataka kukujua sana. Ninataka kukujua tena mengi zaidi. Ninataka kila leo kukufahamu. Ninataka kudumu katika injili ya kweli na wala nisingeliacha. Ninataka kwamba nijivunie kwamba nimekujua. Na tangazo mimi nawapatia hapa. Mimi nawapa kwa sababu ningaliki mzima. Siku ambapo mtasikia Pastor Samuel Bat Franke ameaga dunia, ni instruction mimi panaka meme hata na kustati zangu, meme mafame anajua, meme bandugu yangu wanajua, nishesema musikamatake msalaba munitile kukaburi, muandike yako jina yangu. Mnaweza tia msalaba msiandike jina zangu. Pale kumsalaba muandike tu neno moya. Katika maisha ya Pastor Samuel aliwahi kuijua injili ya neema na akaokoka, akaijua, akamjua Yesu Kristo. Basi muandike tu kama alijuaka injili ya neema na basi. Parce que malgré que ndeza kuko kwenye makaburi, ile neno itapuseba mingi sana kujua neema njo nini. Injili ya neema njo nini yenye mtu alijuaka na mpaka akaokoka. Na watu wa mingi bataokoka kupitia ile kitu. Mimi nasemaka na mimi nasema siku na kufaka kumsalaba muandikake tu Pastor Samuel alipata neema ya kujua injili ya neema na kaokoka. Basi ambia Mungu, nataka kukujua tena zaidi. Asante Mungu kwa wema wako. Asante Mungu kwa fadhili zako. Asante kwa sababu injili yako ya kweli hatuwezi tukaibadili. Maana Biblia inasema kwamba wale wote ambao watakakuja na injili isiyokuwa hiyo ambayo uliyofundisha Kristo na walaaniwe. Injili kwa nasema kwamba hata salamu tusiwapatie kwa sababu walikuwa wanaleta injili ambazo ni upotevu, kuleta filosofi, kutuchanganya, kutufanya kwamba tuwe mateka yao. Lakini Kristo tufanyikishe kila leo tukujue, tudumu ndani yako na kuijua yaliyo mapenzi yako na kutangaza kwamba Kristo ulikufa na kufufuka, na katika hiyo hali ambayo ulikufa na kufufuka kila anayekuamini atapokea uzima wa milele na kama hawezi akapotea. Bwana, tunakuamini wewe kila leo. Kristo, tunaamini kazi ya msalaba. Tunaamini kwamba umekufa kwa ajili yetu. Na katika hilo Bwana, tunataka kwamba tushuhudie pendo lako, tushuhudie kazi ambayo umefanya kwa msalaba, na neema yako izidi kudumu ndani yetu na katika maisha yetu, katika uwezo wa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu mtukufu, ubarikiwe kwa kazi yote ambayo umefanya na kwa upendo wako ambao umefanya kwa kumtuma mwanao wa pekee Yesu Kristo ili kwamba aje kwa ajili yetu, ambaye alitupenda wakati ambapo tulikuwa tungaliki wenye dhambi.
na katika hali hiyo Kristo ukasema kwamba njoni nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Tumepumzishwa na wewe, na kama tuweze tukabeba tena mzigo wa dhambi. Asante Kristo kwa wema wako na fadhili zako ambao umedhihirisha kwetu. Kwa hiyo hali tunakushukuru na kukushangilia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.